الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengintan usiku Allah ayadna itaufikian rakatanu nagiyang kutua mga galbak mga katero ay kasuswatian aya mapipikira ka na pusay na naging kay suratul Fatiha. Niyang suratul Fatiha na miyaw na din sukya usayaw o mga kakatano mga ulama, mga pagaritan o mga ulama, balasan siran wallah na matag tanubad na ipsumpat sa diyang kutwagal bakira na mapia. Sa Arab sa batano kiran mapil. Isa asaba pa kapugusya ko saya na sabab sa gin kay suratul Fatiha na lalayon akapumbati at tanoron si ko mga sambayang tanong malagid so paralo so sunna taman si ko salatul janaza kasambayang samyat ay napkabati at tanong aging kaya suratul Fatiha. Adna mga katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam makang guguna na usa kapakalalbiyagiyang kaya surah na isaw nagyang kutamya kaysa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na tiyaluan yan sa Ubay ibn Ka'ab. Nakagyan sa Ubay ibn Ka'ab na masawtwa di sembayang na danyan masambag sunabi na ayas siwa Ubay ibn Ka'ab nakagyap teluron na nabi na minggagan. Kagya makapasad sa Ubay ibn Ka'ab na kita diyan sunabi sallallahu alaihi wasallam adina ni tero na ya Rasulullah kagyap teluan na wana diyo di sembayang. Tunay siwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kiyaptan yan alimaw Ubay ibn Ka'ab. Arag sa dinyan nun diteroon ay pangdawakan rakad na tigiyan sa sura apad kung mga ala asura adap na minit turun sa ikul Taurat aguso Injil aguso Zabur aguso Quran ba niyang kalawani. Kaging kutwa sabi sa giyang kuta oras na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na paliw kading gagaan dinggagaan ka paliw na ayas siwang Ubay ibn Ka'ab na abta'a fil mashina milumbat kaaya pikirianon na adma paros Nabi sallallahu alaihi wasallam mattiru yanon agyang kutab tirun yanon tina ya Rasulullah anto nagyang kutab tirun ka tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ato na tigiyan ipumatian ka ginap sembayang ka ato na ipagpun kaon matiya ginap matian ang so alhamdulillahi rabbil alamin taman si kukapos yan tuniti ko Nabi hadihi hiya as-surah as-sab'ul mathani yan sa surah matun sa as-sab'ul mathani ato ni mana as-sab'ul mathani madakla kaya usaya sayaw mga ulama ang mga ulama na tigira na ay maanan yan na as-sab'ut tiwal yung kutwa mga atas pitwa mga atas sa surah datari na suratul Baqarah surat Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah usap diyan tigus sabada mga ulama ay maanan yan na pitwa ayagin suratul Fatiha tigus sabada ay sabab pakyab tuirun sa as-sab'ul mathani nakagis sumaanaw Quran na sibu umatitimo si ko suratul Fatiha. Ay ibarat yan na suratul Fatiha na matatagun subantog si ko Allah. So puli-puli si ko Allah. Matatagun nagyang kutwa katapapay si ko Allah. Kapamangani sa hidayat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nabitun sa as-sab'ul mathani. Tayyib. Isap nakapakalal niya naging kay suratul Fatiha na bituan sa ruqya. Anto ni mana ruqya? Yang kutwa dirun di kipamulungan si ikop kasakit. Ay karina na susabaan ko mga sahaba radiyallahu anhum natumya na silang sa giyang kutwa dar pagwani yung mga Arab si kumasairan.
Na kagya makatan yang masiran sa giyang kutwa darpa na dasiran pa kabulusa o mga tauron. Na ayap na rin bayang pagana aso mga sahaba. Dasiran mga bulus. Madidi na inbuta buta giyang kutwa dato iran. Na so kaya butian nun. Kaya butaw na mga gabuta. At tigiran na antar kalimataw mamulong. Giyang kaya isa ko mga sahaba na siyungan yan, biyatya yan sa suratul Fatiha na iniputari yan na miyakapiya. So kaya pa kapiyan yan na. Tunay ni balas sirang ko mga sahaba. Biganiran sa mga sahaba sa mga kambing. Tigo isa kira na di tanong ay akuan taman sa miisa tanong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya mirampay sirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisira nun. Natigman na yung Nabi ya. Wa ma adraka annaha ruqya. Anda tigin niya katukor ka. Inungay ni katukawi. Agiyan kay suratul Fatiha na ruqya. Giti mana pamana suratul Fatiha na kapakay pamulong ka. Tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Gin kay basmala na sumang ulama na miyata ayon siran. Miyagayo na yung siran sa giyang kaiya basmala na lafz Qur'ani apid ko Qur'an. Yung utuwa katirwala sa surat an-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. O gaid na si isiran da pagayo na yun o kababaloy ang kaiya basmala ino bapad bas kanin aya kung mga puunan ng mga sura o kararang kumian anta aka giyang kaiya basmala na puunan si ko suratul Fatiha ko katatandu iyang ko suratul Fatiha. Dadasiran sa pagayon. Yang ko to mga ulama ayatin dagiran na yang kaya basmala na pud ko mga ayatin ya pud ko mga puunan ng mga surah ko kararang kumian ako yang kaya basmala na pudi ko suratul Fatiha na aya daliliran na mada kalmabu mga daliliran uwi na malu itanoro sa pamana 2-3 kau pamau pangalan tanong na bina matiti tanong sa ina di tanong mapagusay agi yung kaya pagusay yung tanong. Isa daliliran na inistiyan so anas antunay kabatiya o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina aya kabatiya yan na ayatan aya. Mabatiya yan so bismillahirrahmanirrahim. Nabatiyaan yan man so alhamdulillahi rabbil alamin. Aya wajud dalil nasi imiyag pun ko bismillah na aya maana niyan na so bismillahirrahmanirrahim na pati ko suratul Fatiha. Ikadua na so Salama na inisiyan tunay kabatiya o Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na aya kabatiya o Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagbad niya so batian yan ay maana niya na datarian na bismillahirrahmanirrahim pagbad niya so ar-Rahman ar-Rahim na guniya mo batiya so alhamdulillahi rabbil alamin ay maana niya na so basmala dapat ko surat al-Fatiha. Ikado nagyang utaso Nuaim al-Mujmir. Misambayang ko talik ko din Abu Hurairah. Na so Abu Hurairah radiyallahu anhu nabiyatiyan so bismillahirrahmanirrahim oriyan yan nabiyatiyan so Ummul Quran agito so surat al-Fatiha. Nagit ginanatigin ni dalil sa pamana so bismillahirrahmanirrahim. Ginan tigiran ni dalil sa so bismillahirrahmanirrahim na ko surat al-Fatiha. Sumambus sa mga ulama. Ayatin tigiran na so basmalah na kadabanan ayat si ko mga puunan ng surah ko karang kumian na kanaba puunan na ayat si ko suratul Fatiha ko katatandu yang ko suratul Fatiha na aya mga daliliran adil mabuha mga daliliran ugin na sukya daliliran na talo aokit ayno kita nirang kukya daliliran kung ipagani okit pagani aokit ano kita rin na nazari piyaga masiran. Ikadua na min tariqil athar. So,
Miyang nujira ko mga katiro nabi, sa mga sahaba. Okay. Ikatlo, na mingdud silang ko basta Arab. Yang utakap kilap yato, piyag study nirang yang utakap kilap yato, ay man na basta Arab. Napagusayin tanwanan ang kasabuti. Pag na okay tira nagyang kutwa nadari, piyag mas siram biyete irang pipia, piyag study nirang. Tayyip. Tunay katiruiran. So mga ulama Malikiyah, sa dataro kaya tiruon niya kiini Ibn Ashur na adna katiruiran san maqalatun fa'iqa katiruiran na pamana fa'iqa piyak kamamasa khariq. Datara kini Al-Qadi Abi Bakr Al-Baqilani, agu sa kini Abi Bakr Ibn Al-Arabi, sa iko kitab yan na Ahkam Al-Quran. Way, maarufa na nung. Tigilan man na iya, o pamakatigilan kasut tasmiyah, ay mana tasmiyah nagisum Bismillahirrahmanirrahim kung mga puunan o surah. O. Sama no to na, miyalita no kagiya, aso Bismillahirrahmanirrahim, na matatayo no sa mga ulama sa pedsi ko Quran. O. O gina, ipagminsagi nga tasmiyah na sa mga puunan o mga surah, agito sa Bismillahirrahmanirrahim. O pamakatigi ng kagiyang kaya tasmiyah so Bismillahirrahmanirrahim ko puunan ng mga surah na pedko Quran ayalalan akyatan tuon na udi minggulalan sa mutawatir na minggulalan sa khabarul wahid udi na ahad na paglidnanan mariribat. Anay no afterwa type o senta no. O pamako subas mala na ayakyatan to niya na minggulalan sa skanian na mutawatir. Ha? Tawatur ibarat na ayak kariribat yan. Ha? Na upama kaming gulalan sa mutawatir na ayak pa kay sina inumakap supa-supaka sa mga ulama. Tayo. Ino sina na tumahap supa-supaka. Na amay pamang kaayakyatan to niyan na ahad, khabarul wahid. Na aya resulta na so khabar al-wahid o di na ahad na di na dimapmaana inuntan na pamana dhan kapagaranga na upamaku gina ni balwintan walalan si ko kaptentua si ko Quran si ko mga ayat sa Quran na kada so kababali yung Quran ko kababali niya na hujja yaqiniya a hujja ada asang kaano na atay kapambalo ya dhanni ay maana niya na kapag-anangan. Na upunanan mapakay kapakain tanwanan, adat taranan, aukit. Na miyakalo sutsutun tuto mga rawafid aso Quran na piyangumanan na piyalibatan. Inumananan libatan, piyangaling. Tigman na yawo, Peter yakin ya Abu Hamid Al-Ghazali isamang buaya kadadaywa na ulama si ko usul. Agusus salakaw na ilmu. Tigi na so kapakadaan ka kung kababali ubas malaa pedko Quran na o pamakaayakyatan tuwaw na tawator na dati na kaedin na khilaf di kaedin so di kapagayo na yun nasa manot tigi na ayak kapayagin na mariribat uwilit tigi na amay kamatan ayakyatan to ni nang gulalan sa khabarul wahid udi na ahad na pumuli sa Quran na dhanni ugay na pitero na kataya at susuguntan noron pitero iya na dima pitero amata na suka kababaliw siya'y aknabapid ko Quran na ba-adam berat na imitura nabapid Quran na adam beda kagi suda nadin kailangan o mga pangabada mga tantuah sabab sa kanina ay pakasal na da. Bida tigian ko katero agiye na pedko Quran. Why? Bida ko katero agiye na pedko Quran. Kagi ay maptero tanong na apia penda. Apia penda na kagi yang mababaloy agiyang kaya tasmiyah. Subas mala kung mga puuna no surah ayaki so surat nun na khat a Quran. Sama no tunas. Dataro kay turni Ibn Ashura. So, Al-Imam Al-Ghazali na ay maana niyan na
aya indudanian na so khat rasmul masahib so kini surat muku Quran. Tayyib. Mga alana na ulama apa mana sumang katiruiran na khariq faiqa. Tayyib. Ikadua kita aino kita niran Nagyang kota tiktan gyang kota metro tanu kagia amin tariq al-athar min sirang umakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigiran mana iya da amiyat tuuna sahih as-sunnah. Aban yang seksi amat ta'ana subas malana ayah si iku mga puuna no surah. Na daliliran mo na madakal ugi na malita no benna. So sabadun. Tatara mo mga dalilo kagia. Madakal mo sa mga daliliran na ay wo pagalintan oro na dua telo para antano mo sa iso pakatanunod saya. Taib. Tigiran man iya so hadis al-Qudsi. Aqadru Rasulullah apitru Allah qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Biyagikan so salah aya pagmin saya salah sadataro ketero ni akini al-Imam an-Nawawi rahimahullah au sumang ulama inayunan ni ranun. Na aya maana niyan aya pagmin saya maana salah na gitu sa surat al-Fatihah. Biyagikan tiku Allah hadis al-Qudsiyah sa dua bagi na rek orip nakan supaya manginian. Fa idza qala al-'abd ami qutaro no oripan alhamdulillahi rabbil alamin tunaitirun wallah hamadani 'abdi bin tugo ko orip nakan ami qutaro niya na ar-rahmanir rahim tunaitirun wallah athna alayya 'abdi na pipudi-pudi ako orip nakan. Ayaw wajho dalil san na dapag puun si iku bismillahirrahmanirrahim. So dani nung kapag puun na ay maana niya na subas malanak na bapad si ko surat al-Fatihah. Ikadua, gito kagi miya panutud tanong. So Rasulullah so Ubay bin Ka'b. Tinabar katingin pemang daw sa surah da penamini turun si ko Taurah, si ko Injil, si ko Quran. Aban yang kanawan ni agito sa surah tu Al-Fatihah. Aguni terunun Nabi sallallahu alaihi wasallam atunay pembetian ka gila di sembayang anda kapupuna tingin alhamdulillahi rabbil alamin. Sama no tu na Ubay bin Ka'b na ko terun niya na alhamdulillahi rabbil alamin na pagpuun si ko basmala na dalilo to sa ay maana ni na so basmala nak na bapitsi ko surat al-Fatihah. Pede. Bedia penagiang tua gua ni ko pagpuunan so kip turun ko wahi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam asu Jibril na miya kaumaku Nabi at tigena ya Rasulullah iqra betia ka tigu Rasulullah ma ana biqari tina iqra tina ma ana biqari kagia dinam di prepare-preparetan natigu Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq katiruni wallah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dapag puun so Jibril banian terwa bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq na isana na dalil aqabu baliu basmala aqna bapad si ko mga puunan no surah. Tayyib. Yang ka iya mas'ala far'iyya ini dini kapakayo mga balo ya upung kanoron miya kasupaka ko pagaring ka na mga pre-2 supaka. Kagi barat na keto kawan kasya ki ini na so basmala na itong yang po mga puunan no surah ko kararang kumen udi na si ini yang bu itong so basmala si ko suratul Fatihah na mga pre-2 ayap na rin mga pamana tulakan dinda kaya sagadansan Allahu alam. Tayyib dataran mo buna sukik pit ko ay mana niya na subas mana na pit ko suratul Fatihah na agi kito ka niya naging pagarin niya na dinan itong ka an mo buo tani na mga udama na pamana bunyan rinido na ditong damapiya ka mas'ala far'iyya bedna ya aya matlub rakatano sesakatan rakatano nagiyong uta kirampain tanoron kagi minirampay nga na yito sesakatan raka penggalabakan naka na upama ko danyan paratiyan at yan naman yan danyan paratiya
Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dia ke terus tahu turun ka. Why? Dia pernah ayat na masalah ni sa kong mga depa marateya. Why? O di rin perhatian na. Importante na minampay ka. Pamakos kay mga bebenar na mga salungan na maurin na ya Rab mini sampay ang so dalilakan. O ay mo mga bebenar na so sabala na ya Rab mini sampay ang so dalilakan ya naman ya. Aya pamana pat tanong sa sakatan tanong na mirampay tanong. Ay. Pamana ay baratin na siya kito nagkabubay na panganan ka na giing kay panganan kan. Nabugan ka nutwa ay manan yan na lugar. Ha? Ka miya ka kang pipi nas ka muna pa ka nga pipi. Tayo. Ina so atero guani o lokstan wa siya kito Dr. Mahid Motilan pakasurugan wallah. Ikatlo ay nung kita nira na dalil na mindug silang ko basta Arab. Why? Tigiran man na iya upun kabalo ya subas malaapid ko suratul Fatiha na miyaad na giyang kutwa tikrar. Ay mana tikrar na miya repeat giyang kutwa Ar-Rahmanir-Rahim. Kagiya so bismillah na matatagun so Ar-Rahmanir-Rahim. Na upun kabalo si ko Fatiha na miya tikrar, miya repeat, inoto ko repeat. Tayo, ilayin tanong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Na miya repeat. Na upun ma-repeat na miya baluya mimma la yuhmadu ginanatigin na mimma la yuhmadu indal bulaga. Kanabaanan pamana babentug si ko mga papasang sa balaga. Na ketagun ka sa sa Quran. Katiruin na niya. Oh. Tigman buo al-Imam al-Razi si ko tafsirya na sutigin so kapkaripit to kalima. Ali ajli taakid para ko kapten tuwaon. Nakalalayan man nanan apkali sa Quran. Dati na problemasan. Kas apya sa Quran na kalalayan man na repeat niya ni ginakuan so ay maanan niya na mga kalima. Why? Ato na ibarat yan, daniya sa aloy, o ginasakta ni migay sa ibarat. Dati na so, fabi ay ala'i rabbikuma tukadiban. Why? Sa surah to, Ar-Rahman. Allahu alam na kapag may katulog sa maripit. Why? Nadita na natin, kalalayaman na napamanap, anap karipit, ang mga kalimasi sa Quran. Why? Tigman ay Ibn Ashura, di tanong di pa kasambagan so, mga katiruiran apya sinanda makatutunan na dito ni pasambagan. Why? Tigman na Ibn Ashura di ako sana tigin makayon. Okay no? Kagi apya pen miya adin so tikrar so kap keripit o mga kalima sa iko Quran. Oy, tatare na gyang to at-tahwil, at-ta'did, udina li ajli at-ta'kid, udina tawkid para kukatan to. Inon taatigi na so suratul Fatiha na daaki susumpat yang usabab akap ketikrar yan. Sabab pa pamana kaprepitaon engkahino. Kagi da ketoon amo ungkir sa iku kababali wallah Ar-Rahmanir-Rahim. Maqalatun fa'iqa. Taib. Miyali tanong si ikatulwala na kaya okay tira sa iku kaya daliliran. Why? Nasuka ba sa tanong kagiya? Di tanong bali na pamana ay mana niya na ba nga isupak ko pedeka ay pridu ko pedeka ka mas'ala far'iyya ini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Suba sa gina na bismillah na harfu jarrin. Mabnis kaniyan. Panagumbalain sa di bawah. So ism ra'o na ismun majrur. Ay may nga di bawah na suba. Oh. Yang ito lafdul jalalasan Allah na mudafun ilays kaniyan ay mudaf na so ism. Bismillahi. Tayyib. So bismillah na fi mahal raf'i na khabar kaniyan no. Aya mubtada'iyan na mahdhuf, aya taqdirin na ibtida'i. Dataro banga dito ibarat na batian aso bismillah na tiga abda o bismillah
pamaupagdakan na arkabu bismillah. Way. Ar-Rahmanir Rahim na sifatan no Allah. Way. Ar-Rahman masaling gagaw ama kalimoon. Tigman na yung mga ulama, so Ar-Rahman so Ar-Rahim na ayam midaaniran na so Ar-Rahman na makalimuon na makararangkum sulimu yan. Anto na nga pakararangkum yan? Mararangkum yan sa mga mu'min, sa mga kafir, dunia, akhirat. So lang ano siya na mararangkum yan. So Rahim na espesyalanan kung mga mu'min. Sakya turun wallah wa kana bil mu'minina rahima. Mataalas wala na tatap amali musti kung mga mu'min. Ginanitigo sabay na mga lamay bidaniran. Ugay na aya iskal amalo tanorom kerimbutan. Na adna aya isa at tigin man iya innallaha bin nasi la raufur rahim. Mataanas wala na tanto malimu makalimuon kung mga tao. Na sa mga tao na maapidin sa mu'min na maapidin sa kafir. Sama na to na malumya sa pagi mo tapitir tanong ka kagiya. Mida ano Ar-Rahman na usurahim masurahim na espesyal kung mga mu'min na so Ar-Rahman na rang kumagiyong kumpali mo yan. Ginanitigo Ibnul Qayyim rahimahullah aso Ar-Rahman na sifatanan asifatu wallah kaimatum bihi pamakuha na masisipat yan. Why? So Ar-Rahim na si kumasa na ikilimu yan lil fi'liya. Why? Si kumasa ni ikilimu na ikilimu yan sang lang kulimu yan. Why? So Ar-Rahman na ginanitigo Ibnul Qayyim ginanitigo mga ulama asong utapagan na Ar-Rahman na lil wasfa rubbaan asipat wallah. So Ar-Rahim na mitataalok sa giyang kutwa inikalimu. Why? Inikalimu. Ito na ibaratin para kasabuti. Ar-Rahman na sipatan na masisipat wallah. So Rahim na si kumasaan na ikalimu yan. Ay ibarat na yung ito ayat wa kana bil mu'minina rahima. So wala na tatapa makalimuon si kumanga mu'min. Na di ka pa kayo ba usara ko na yung ito rahmatika wa kana bil mu'minina ar-Rahman. Ay maanan niya naging ito rahim na lil fi'liya si kumasaa pamana ikalimu wallah sutaw api anta ataw na ikalimu yan sang gulalan si kulimu yan na pag-usaron na ar-Rahim. Itimidan yan. Panita kaya sabutan tanong. Tayyib. Yun na ni miad na midaan yan ko kaya usayaw ng mga ulama datarakin na Ibnul Qayyim rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So pudi narkwalla akadnan umanga kaadin. Yung ito alraw na ginaniting mga ulama ipmetuan niran ginaniting mga ulama ipmetuan sa al-istighraq klasi o al-jinsiyah. Al-istighraq ay mana al-istighraq na giyang kutwa lil istighraq na giyang kutwa karang kuminsulang wanta mana hamd ang wanta mana hamd ginako na adna al ay ginamiya kasuci ko ibarat na so rajul mar'a ibarat na ar-rajul why si ko miya kasuci ko jins ibarat na so rajul na kenapa di makap mana igira sa langon ng mga mama ibarat na guminaw ka ar-rajulu khairum minal mar'ah. So mama na mapiyaw ba subabay. Naklaba nga pipikinan na langwa na mama. Langwa na mama ka. Alubad na tatandun ka ruwa mama amanan ta si pamikinan na di ka mapiyaw ba subabay. Ayak ka rin na naad na kato na tabiyabu na babayamanan ta si ka pamikiran o ba su mama. Manan ta si ka pamimikiran o ba su mga mama. Tayo. Ugay na gina na alasan si ko hamad na lil istighraq lang napipikiran lang wano bentuan narak walla akad kaadin mga kaadin yang kaya aya na desaya usaya walla desaya maalo yo walla antas kanya na rabbul alamin
Ugay na si mga padaaya datarin na sa suratul syuara na inaluiron. Datarin na قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما. Tigo Firaun antas kanina Rabbul Alamin kaad no mga kaadan. Tigo Musa sa kanina suwalla akadnan o mga langit agusulop pa pagaltaniran. Nangon pagaltaniran manusia mga jin apendo na akadnan niran na suwalla akadnan o mga kaadan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Masaling gagaw makalimun amyaw sa itanong basmala. So, maanaw Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin. Isa na sifat wala kita Al-Malik. Malik Yawmiddin. Apa arsi ko alungan. Panimanaw din ro. Alungan akapamalas. Desaya pakarego wallah, desaya aluya wallah tunay yawmuddin. Ugin na si mga pedasura, datara na sa suratul infitar, na piyak karaya gyanon, pitero gyanon, so tunay maana yawmuddin. Wama adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tunay yawmuddin, sa gyanon na suratul infitar, kaya aluin yanon, dataro kaya aluin yanon. Aya yawmuddin, nagito sugawi da ka paaro ginawa ko isa ginawa. Di kipaar o ginawa so isa ginawa. Da ka paar o ginawa ko isa ginawa sa may tubo ka paar. Tayo. So isaya na yawma yuwaffihimullahu dinahumul haq. Gito sugawi iya ito na yung wallahu subhanahu wa ta'ala subalas o mga galbukirana. Mapia antaka marata. Tayyib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sakaboy simba nami, nagus kaboy pamangani nami sa tabang. Naman lagi yung taketartibon, aya inunaan na so, simba, nagubuso, kapamangani sa tabang. Nauna mano simba gyang utwa, bantu-bantug si kuwallah. Nasimbad no to. Uway. Yung to, alhamdulillah rabbil alamin. Ay maana niya nagititigo mga ulama, ay ginapamangani ka, nasimba ang kadenswal na bantu-bantugan daan so, Allah nagukagupamangani ka, inshallah natirimaan. Ayam yan katang sampan. Na ayam yun na sumafa'ul. Oh. Iyaka na'bud. Dagi Rasulullah na'budu iyaka. Nasta'inu iyaka. Ayak kala naman na sumafa'ul na pikore. Lagi no mafa'ulun, mafa'ulun fi, mafa'ulun li ajli. Datari na gumiraw ko, darabtu Zaydan. Bintulakan si Zayd. Nami, ori na sumafa'ul. Kafa'atu Ahmad, na riniwarda na kan si Ahmad. Ahbabtu Zaydan, nakiyabubayin na kan si Zayd. Ugi na sumasta kagirawa ka na darabtu Zaydan, ang maori sumafa'ula. Bintula ka si Zayd, na ihtimalaan pa na bintula ka na makaliuli ko Zayd, salakuf ki Zayd. Gumiraw ko kafa'atu Ahmad, riniwarda na kan si Ahmad, na ayamaanan yan, na ihtimala, ano pa na kaya reward na salakuf ki Ahmad. Ugay na anday mas sa akatirwa ko, pakaw na anak na sumafa'ul. At tiro na ka na kafa'tu Ahmad kafa'tu. Uway. Umiraw ko Ahmad kafa'tu. Na ayam yap maanan yan, na ayabo reward na si Ahmad, na susala ko kay Ahmad na dakan reward di. Ahmad darabtu. Ayabo bintula ka na si Ahmad, na susala ko kay Ahmad na dakan bintula. Nabida ko kagirawa ka na darab kafa'atu Ahmad, reward na si Ahmad ka ihtimala ana reward na sa lako kay Ahmad. Ugay na sumasa kagirawa na kafa'atu Ahmad, na ay bo reward na si Ahmad. Lagi na ni secret sang naungan, iyyaka na'bud. Ititigo mga ulama upun mo na sumafa'ul na galiban ay kalilid na litaksis
di maaf mana sa pamana katandu kasenggay yuiti di kap mana sababa di kap mana mau fasir ko iya kan na'budu dinda di maaf mana na ini senggay misaka tindu misaka asaka bu ikika benar ko kap simba Amerika nagus kabu ikika benar ko pemangani sata kap pamangani sata bang ala hebat tanong sakabu ikika benar ko dia Amerika di kap pamangani sata bang ada salah kau maka kika benar. Tayyib. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah na guna na wa kaming kakulalan. Turo akaming kakulalan. Sumasa kapamanganing ka sa turuan na tiyari maaka na inamin ka asa na makakakailangan ka sa ilmu. Kabait na di makakakailangan na di mamangani. Ihdinas siratal mustaqim, turo kaming kakulalan amatitu. So kaya pamanganing ka sa turuan, na ayap na pamanganing ka turuan, naging kutwa turuan ang makatititu, mustaqim. Na ayam yap maanan yan, na inamin kagutiyari maka aad na mga lalanak na ba makatititu ang mga mariribat. Siratal ladhina an'amta alayhim alalan si kami ngayon turo ako lalan antunot walalan lalan usirano tu aanamta alayhim ini kalimu ka saging kaya ayan ada alo ya wallah anta asirana ini kalimu wallah ini kalimu yan ugid na si kung mga padaaya na inaloy wallahu subhanahu wa ta'ala anta asiran فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Inaluin yan. Si mga padaaya. Sira na yan apdiran so sira no to. Inikalimu wallah apid ko mga nabi. Mga nabi. As-siddiqin na mga patiis. Mga syahid. Mga salih. Mga pipi amal. Wahasuna ulaika rafiqa na yung kutuwa mapya sudikinan di ipagpadaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kena ba sira no top kerarangitan ka? Agitus mga Yahudi. Ino siram kerarang itu ya wallah. So mga Yahudi nakatawan niran sebenar. Katawan niran mas sebenar. Oge idna sasa penganiran. Udi nadiran ipenggulalan. Aid na sabab nagyang kutwas si igiran si iku Islam. Si igiran ko nabitanu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namiyakar kira nagyang kutwa kapagunutiran si iku benar. Agyang kutwa si igiran. Gyang kutwa pamanak kibra matatagukiran na dayang kaunutiso ay maanan yan na benar. Walad dali nagugyang kutwa kanabas pamangalanan no. Mga Yahudi, aku kena kerarangitan ka, aku kena bermangalalan umiyang adidedeg agi yung giutos sa mga Nasrani. Okay. Sasi itanong utama na pangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala api yang may tuwa pamanan dawan na maswatan saya balin wallah agi yung kaagal baktan wa pinya ko mga pipi agal bakat tarimaan yan. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين